Imana yakunze abari mw'isi watumye itanga Yesu aza kudupfira kandi urupfu yapfuye ruturonkesha amahoro urupfu rwabaye urwiwe ariko imyandu ni yacu kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi watumye itanga Yesu aza kudupfira kandi urupfu yapfuye ruturonkesha amahoro urupfu rwabaye urwiwe ariko imyandu ni yacu imibabaro Yesu yishizeko n'ibyacu bigabitanyo Yesu yacumitiwe ariko abantu ntibamwiyumviriyeko ntibizeye icyakoretse umusaraba i Gologota. Imibabaro yawe izo ntege nke zawe ibyo bibazo byawe nibyo Yesu yishizeko Yesu ari ku musaraba kuri ya saha y'icenda avuga n'ijwi rirenga ngo byose birarangiye. Imibabaro yawe izo ntege nke zawe ibyo bibazo byawe nibyo Yesu yishizeko Yesu ari ku musaraba kuri ya saha y'icenda avuga n'ijwi rirenga ngo byose birarangiye. Niyacu imibabaro Yesu yishizeko ibyacu bigabitanyo Yesu yacumitiwe ariko abantu ntibamwiyumviriyeko ntibizeye icyakoretse umusaraba i Gologota. Imibabaro uremerewe n'amaganya ndagufitiye inkuru nziza Yesu yanesheje byose uremerewe n'ibyaha byakunaniye kunesha hari uwakuneshereje ni Yesu umwana w'Imana we uri mu mibabaro uremerewe n'amaganya ndagufitiye inkuru nziza Yesu yanesheje byose uremerewe n'ibyaha byakunaniye kunesha hari uwakuneshereje ni Yesu umwana w'Imana. Niyacu imibabaro Yesu yishizeko n'ibyacu bigabitanyo Yesu yacumitiwe ariko abantu ntibamwiyumviriyeko ntibizeye icyakoretse umusaraba i Gologota. Niyacu imibabaro Yesu yishizeko n'ibyacu bigabitanyo Yesu yacumitiwe ariko abantu ntibamwiyumviriyeko